Pamiarsa Pelabuhan Padang Bayi nyigayang dase kapal anggen ngayahin para penumpang sanejagi nyebrang lintangin Padang Bayi nuju Pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat utawi NTB ritat kala pengerau Nataru. Kawentanan inucap kajan tenang side nyangkepin ayahan penumpang sane pacang nyebrang. Koordinator Satuan Pelayanan BPTD Wilayah 12 Bali Nyoman Sastrawan Ngumedarang, paiketan dane sampun nyakayang 24 unit kapal feri anggen ngayahin penyeberangan saking Pelabuhan Padang Bayi nuju Pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat NTB ritat kala pengerau Nataru. Sastrawan ngowohin armada kapal sanisayage madue kapasitas penumpang mabina binayan. Anutin sorok kapal kantos mangkin wilangan penumpang kekantenang kantun degdeg durung wenten panincapan. Sani mangkin kahanan penyeberangan arahina kantun tulas trip ngangge proses bongkar muat selami sia dase menit. Pet prade wenten panincapan pengerau penumpang ritat kala pengerau Nataru paiketan dane pacang ngowohin trip penyeberangan. Bongkar muat taler digelisang dadas 6 dase menit. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.